Hello everyone, welcome back to Puberty with Dignity. Hari ni kita nak bincang topik hubungan sihat. I think it looks like selalu spend time together, nampak bahagia, senyum, suka gelak ketawa maybe, caring kalau apa-apa jadi. Like contohnya kalau tengah jalan, terjatuh, kawan dia cepat-cepat bantu. Like that lah. Yeah, and also like nampak selesa bersama, doesn't matter lah, susah ke senang. Bagi hadiah. It makes me feel happy, selesa, selamat, all that good stuff. Yeah, I can be myself and tak ada rasa pressure lah, accepted. Also equal lah. Equality is important. Contohnya, you should be equal from maturity levels, experience levels. Like, you shouldn't be umur 12 tahun nak dating dengan 21 tahun or something like that. I mean, first of all, it will not work out. And second of all, itu criminal, sis. Yes. Salah satu nilai yang patut dipraktikkan dalam setiap hubungan yang sihat adalah sama rata atau equality, macam Malaika cakap. Contoh nilai-nilai lain adalah hormat, kepercayaan, sayang, terbuka untuk mendengar, untuk belajar, untuk berbincang, sama rata, equality, dan jujur. Well, kalau dengan parents, it may sound like, I love you, I support you, I'm here for you. Nah, duit belanja. Yeah, and kalau dengan kawan-kawan pun sama, right? Except for the money part. I mean, it'll always sound like, I love you, I support you, I'm here for you, take your time, I'm listening, awak penting dalam hidup saya, we got this, and you're not alone. 3 perkara paling penting yang kita boleh lakukan untuk make sure hubungan sihat dengan ibu bapa, ahli keluarga, kawan-kawan, or even our boyfriend ke girlfriend adalah nombor 1, komunikasi. Kena sentiasa bercakap, cerita tentang perkara yang berlaku dalam kehidupan seharian. Belajar untuk mendengar. Sentiasa bincangkan keperluan masing-masing dengan hormat. Nombor 2, understanding. Kena memahami satu sama lain, be curious, kenali satu sama lain. Nombor 3, luangkan masa. You need to build trust. Luangkan masa bersama, libatkan mereka di dalam kehidupan seharian. Yang paling penting, jangan buat alasan untuk perangai buruk. Do not make excuses for bad behaviours. Ingat guys, hubungan yang sihat takes your time and effort. A simple selamat pagi, dah makan ke belum? Or I love you can be a huge game changer apabila nak membina hubungan yang lebih sihat dan rapat. On that note, dengan semua pengetahuan dan pengalaman yang korang ada sekarang, what do you wish you knew when you were younger about healthy relationships? I rasa I berharap yang dulu I boleh jadi lebih sabar. Because I feel like bila I fikir balik kan, and ingat semula the people I lost sebab rasa takut sangat nak commit, I sedar my last resort would always be running away. I akan lari daripada apa-apa situasi yang memaksa I untuk be committed and persistent. Tapi bila dah makin besar ni and makin banyak pengalaman, I cubalah untuk belajar daripada kesilapan. So, one piece of my advice from me is cubalah untuk memahami perasaan dan niat orang tu juga. Try to see things from their point of view as well. To put it simply, don't be selfish. Great communication pun penting juga. Can always speak dengan sopan dan hormat. Thank you so much kerana memeriahkan podcast kita hari ini. Until next time, I'm here for you. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye.